Kajing community ka Liverpool banyara ha kasen ka baar yak English Premier League imat kalanang jengai. Kuman supen kan mau ka Liverpool kadang job yak English Premier League dai tang sen kata dai house nam arjar kat kandai arjar arpeu da kebayok kandai point nakilai prat li jinga kai. Kuman supen kan mau show ha ka samoy baladep kalado da basait banra English Premier League da keduna tang point yak Manchester City. Henry kat ba menta ke semoy kat ba ke Liverpool kadang ikon ban yara yang English Premier League hakerdan ke ban nungkong. Henry imat menta ke semoy ke Liverpool ke hab ban ikon ban poi tang hakerdan ke basau. Kadak ba pelong ya ke Liverpool ban duna point dai dak ba mat hado South League ke nam kai ke wei ke nam rem tang Arsenal ke nam job na ke New League jing le kai baladam. Ban be ya ke Arsenal ke babat hakerdan ke ban nungkong ke Liverpool ke dan kam hado kat wei point. Hawa pas ke jingla kai menen med ha Anfield ke Liverpool kala kemilan ti ha ban job ya ke Brighton halayeng Henry ke jing kemilan ti kala kutno leng baki hat-trick balathep dau Lindro Trossard ha kemnet ke basau kan nyau ban prapolai hawa pas show chen ke jingla kai dai ke Brighton ke balatam Arkol tang hapo khat pramnit kala bu jing lupa ya ke Liverpool Henry Roberto lala an penpai ya ke wei ke gol ha kemnet ke balai Habawan peteng ha kelak war ke Liverpool kelaya kuntung bal hakum nata ke mensen kelaya ban penyakai teng bakokol balawan biang no Roberto Firmino hakamnet ke basan posa. Dari tang hadian katu kat 9 menit ke Liverpool kelah tam kela ya ke Brighton leng baka on goal ke belakum tep Shakola jang dau Adam Wasta hakamnet ke bandri pulai. Leng baka ni ke jingkum tep Shakola jang ke Liverpool kelah tam kela ya ke Brighton. Walada ke Brighton kelai syatam haka Liverpool mereka klaim do mensen kelai kon ban penpai yang ni gol hakum kata ke mensen dai haka menit ba prabulai Lindro Trossard orang ala kai bepau ke Belgium ulah karwet ya ka hat-trick ban ya khore ke ship point napo Anfield hadian ba Lindro Trossard wala ban penyokai yang ni gol ki rang kersian ke Liverpool kelasa ha ke jinglengo la iba ke Liverpool menta ke samai kanam poi syaka thong ha ke English Premier League hawa pais ko wei bat ke jingla kai padam ke Arsenal bat ke Tottenham ke Arsenal ke lejop dalai Liverpool lembaki gol balathep dau Thomas Partey ha ke menit ke Arpeu Gabriel Jesus ha ke menit ke South Dai kat ba ke gol ke balai ke lawan Granit Xhaka ha ke menit ke Rivenel kat basikol ya kata Tottenham la thep dau Harry Kane ha ke menit ke balai pawai shushu ke Tottenham ke lahab ban yakun tang si pengut ki plia hagan ke jingla kai hadian ke jingyo red card Emerson Royal ha ke menit ban ripoar leng ba kan ke kabu ke Arsenal ke ya man senjo show ban nyon ya kata Tottenham kuman chupen kan mau ke Arsenal kadang mat tang pawai ke 6 rep naki pratli jingla kai la pelong ka ya arpa way point naki pratli jingla kai ke jingla kai ke bi itnat sibit janmet ke Man City ke nekun persya ke Man United ha ke por terusiteng ke Man City dai tang maka ke 4 rem English Premier League menta ka semai ke kemilan ti banyak kon da ya banyak kon ke lai point bapura nak ke jing kon kenang banyak ne ya ke nam lado ha English Premier League lada ke Man City ke job ya ke Man United kan syatam tang ship point ha ke Arsenal kat ba ke Man United hapo ke jing lam Erik ten Hag ke kemilan ti ban peteng ya ke jing job ha ke ne ke lampung Tepelok tang kini ingin si kendo pat hakawai video kublai shibona.